Agent 5 Naibag nga orasyo amin gagayem. Isagot mi ti umunapaset ti makalawas a serye tayo iti drama tayo anapaulwan. Agent 540. Rumortan dito'y kalab. Nauma akong dito'y. Mapantamad iti sa bali ang lugar. Naglaka ka mo ito na maumay, isa? Pagpala na ba ito? Abay, urayot pa lang. Mabarte ka, sakbay nga wisan ka. Rumuara na mapaniti sa bali, lugar, kayat ko. Sige. Mapanta nga ro din, isa. Mabilang kalam. Napay? Lalaki ang nakatugaw ito. Bangir at table. Napay ti lalaki? Iso na ito, Jay, nang bastos kanya kay Jay Mall. Ano niya? Agasam ta, sinit-sitan na kakaslaman nala. Imbaga na pa'y, manu. Di, ibayad na kanya. Nukas pa, abigan na, sumurot ako. Ay, anong pakimon? Maganda ako, ano? Mapit lang nga, isa. Sa dinuday pa pa Maganda na. akong babae. Tiruwak day ta lalaki. Dito ka lang. Sakti makamukin ko na. Anyate, aramitam. Basta buyal na. Amamok na akin kukuha iti dito aklab. Iso nga uray nga ti raramida. Ikaam dadagit iniwat na. Wow! Talaga ang malalaking klang. Awan si kabuto na. Inasit ka na di lalaki. Anya, awas na ito, tri-tri! Ras, simangpat ka din, di kapsat mo ani klang. Saan pa mama? Sino jay babae ang nakita kakadwa na itay dito'y balay? Ni isa mama. Kaayan-ayat na ka di. Diyan ka mo. At damat lang nga day chay a babae. Madlaw nga damat kabailan day ti piyag. Well mama, damag kugot anak ti may sa negosyante. Bugbog to nga anak ni isa. Isa kayam, tinagad na. Well mama, inyam amoy tayo ni Klam sakbay dapi manaw. Kayat ko day chay a babae para itikapsat mo, Rash. Anya? May bagay launay kan ko na. Mama, nalabit nga isong tidimtang. Sabtagtad na napatag nga ibagak kan ko na. Tuso ka talaga, Klam. Imbaglaki din. Tamam mo tayo akin kukuha iti klab anang palto gamit iti lalaki. Inliklik na ka, hindi dag-imbestigar dagiti pulis. Manong Ras, nairwama ko na basta pumatay. Wano pumaltuglatan. Sa may sa, baknang tayo mat. Kabailan ni mama abayadan dagiti pulis. Uray pa'y. Magaramid kayo ti kalukwan. Natanang amin agaraw. Timing ti kasapulan. Relax, Manong Ras. Madanagan ka launay. Sa anak nagdandanag, Klam. Agan an nadaklaan. Paliwim dagiti garaw ko. Natanang, saan ka di? Sa bagay, awan pa mo't nagreklamo a babae arinamas mo. Nalinis ngagpaiso dagiti garaw mo, Manong. Iso atuladen na. Awan gayam. Anyat nagsaritaan nyo kini mama idirabi. May papanitinegosyo tayo a kasino. Abay Manong, adda ka di parigot iti kasino? Awan mo't kindi. Adala kayat nga iparamid di mama kanyak. Anya day ta? Patayak ti lalaki ang abak iti jackpot price at 2 million pesos. Anya?
Itangal daw ti panang claim na iti jackpot prize. Kasta ka di? Manong Ras, siya kung timang trabaho iti dayta. Siya kung timaka mo. Nakasarita kon ti hitman. Manong, isupay abayadan tayo ti hitman. No kayat mo, dua talangan namang tira. Kabailan ta dayta, Manong. Usareman mo ta panunot mo, Klam? Ha? Sana dinudursok ti kayat ko mapasamak. Ama mo ka. Talagang awan pa nagtalak mo kanya-kanya. Saan nga iti dayta? Agtalakak iti kabailam. Bayan na po lang. Asyak timang trabaho iti daytoy. Sinurutan ti hitman ti lalaki anang claim iti jackpot prize at 2 million pesos. Bawin mi ti kwarta. Dajay, Shine, Manong. inasit ganan ti kotsa nagluganan ti lalaki. Shine. Oh, magandara kong ti kotse. Ilipas min ti kwarta. Nagbaligi kayo iti tinangdanam, ahitman. Nalinis ti trabaho na. Wen mama, nabawi tayon ti jackpot prize iti kasino. Naskan lang nga mabayadan iti dakalagatan, ti hitman. Mama! Oh, Manong Ras. Kumusta ti pagnayo? Klam, iho. Baligi ti amin. Nabawi tayo matla ti kwarta. Talon ataw ti napapatay, gaputabaw-bawhin tayo matla ti kwarta. Nga abakan da iti kasino. Mama, ikandak man narod iti kwartak? Klam, sa di naman ang ti papanam. Mapanaklag happy-happy, Manong. Kasapulak ti kwarta. O, saan parikot da ita, iho? Ikan ka. Agyaman ak mama, ha? Kaduwak ngamin ti gayom ko a babae. Ag out of town kami. Sino ka? Anya tan aramidom dito mansyon? Naimbag nga oras mo, madam. Sungbatan nak lalaki. Shakti ka barbaro a driver mo, madam. Anya? Shak ni Nardo, madam. Iha, nagikatun ti sigod a driver mo. Papa? Ni Nardo tinapilik amang imaneho iti kotsem. Nagagat. Sa bagay. Adamot lang nga dahil yung lalaki. Iha, natalgad ka no ni Nardo ti driver mo. Isu nga. Okay, makamu kayo, Papa. Sige. Nardo, pasensya mo ti anak ko. Medyo ada supsuplada na. Okay lang, sir. Talaga kasta. Hello, feel at home. Amo munti ramidam ditoy. Naisurumatan kan ka ti maid no sa di no ti pagturugam dito'y mansion. Uwan, sir. Agyaman na. Sino di kadwa malalaki ngayon may dito yung mall? Isa. Ni Nardo, kabarbaro a driver ko. Kasta? Ayan ti sigod na driver mo? Nagikat ka no. Ada na patag nga si kaswan na. Kasta gaya. Sa bagay, nalaingmat ngagmaneho. Kabisado na dagiti lugar akayat ko apapanan. Isa. Masigurado mapagtalkan day dya lalaki? Panagkita ka, mapagtal ka. Saan kanyak? Anyat kayat mo asawan. Itay pa'y la sumursurot ka data. Baybay amon klam. Sana bale. Taadda lang itilikodan ta. Nabiling ngamin dayta. Saan lang arod a driver at itrabaho na? No di ka, bodyguard mo pa eh. Kasta nga ba iso? Driver bodyguard ko. Isa. Kabalan na ka nga taas sa lakniban? No kas pangarigan tad damang loko kan ka? Diya ka mo. Kilgal ma. Saanan? Saanan klam? Agdatidal ka lang iti oras. Kaduan na kid nga gatang iti baro nga usar ko.
Saan ati kabarbaro at driver ko ti pagsaritaan ta? Masansan ti pa nagkuykuyog yu ko ni Isa. Nakita kayo dyan mall itay. Awen manong. Napintas ni Isa. Ato ti atiwon ng artista iti TV. Apo daw ken ama. Manong Ras, saan nakakapoy? Dagiti lang pang Miss Universe, ti pintas na ti pilpilye. Tapno at damot ganas ko Kasta? Apay manong, kurso na adam kadimot ni Isa? Kasla nabasan ti aday ti panunot ko Kabisado kan manong. Basta napintas sa babae, di ka makaidnan. Amo madanas makadagiti super sexy. Maangatan ka, ket di kagdanag. Inton nauma akon kini Isa. Ipasublat ko ken ka. Day tamot ti pangayatakken ka, Klam. Naparapor ka kanya. Agkabsat ta, manong Ras. Nairanapang hagpada tayo ti pagisman. Kahit kaano nga rod ang maumaam ni Isa. Basta ibagak tulatakan ka. Saan pa'y nga ita? Tadyak pa'y nauma. Nardo, isa ni Rima. Best friend ko. Kumusta ka, Madam Rima? Okay lang, Manong Nardo. Ma'am, sa dinong ti papanantay ita. Iti pag sinarakan mi kiniklam, iti nalata ka restaurant. Sige, Madam. Urayan da kung dito igid ti kalsada. Ta inakalaan jay kotse tinang iparkinga. Ay, Isa. Oh, Manong Rash, si Kamot Gayam. Wen. Punay na panakairan-ranana. Masabat ko dagiti napipintas sa dayaga. Ha? Asino dagiti kakadwa? Ni Nardo, driver bodyguard ko. Isawat ni Rima, best friend ko. Hello everyone. Nice to see you. Ay, kastamat kin ka, sir. Sige. Wait lang. Apay, sir. Diyak kaya tibasto sa lalaki. Ah. No kasarsarita kayo. Diyak kaya basta panawan taklatan. Manong Rash, ada ka di bagam? Awan. Kaya't kalamat matmatan. Tapno pumintas ti aglawlaw ko. Anya? At adamanan na pimintas ti aldaw ko. Hindi makita ko'y naglapan na akadwam. Miss. Bak na nga. Ado ti kwarta. Kan anak na ti Mayora iti da ito'y nga ili. Kukuha kan to, Gwen. Sige. Lapsan kayo pa, ya. Pasensyaan yun ni Manong Rash. Agang angaw la day jay. Nardo, ingkaalaan ng ti kotse. Uwan, Madam. Wow! Kabarbaro man ng ti kotse, Klang. Well, kagat-gatang ko lang itay. Tay latest model day ti a kotse, You wanna ride? Yes, of course. Pag-awitin nga ro din ti driver mo. Tas akong ti mangitulnog ken ka iti balay nyo. Kasano ni Rima? Sana parikot ti gayem mo. Ibagam ko na. Tayo pasar ko iti balay. Kalpasan na. Itulnog kayo na doon. O sige. Kasarita mo ti driver mo. Paumunan nga gawin. Tas siya kung ti makaamo kada kayo kinirima. Isa, narapiantan. Ang mga nasapsapulan da kung dagiti dadakkel ko. Relax, Rima. Nugas pangarigan ta santan ang makaawid. Dito itan nga umyan. Anya? Siyak ti makamukan ka dito eh. Hi, girls. Naimbag nga oras yung Mayora. Naimbag nga oras yo, Mayora. Pakaragsakak tiyo mayo. Ayan dagiti boys. Imbaga damat nga dala mapandaalaan, Mayora. Naglokon dagiti nga anak ko. Panawan dakit din, ti sa nga ilid, ha? Okay lang, ma'am. Isa, right? Yes, ma'am. How about you, beautiful girl? What is your name? Rima, Mayora. Nice name. Can I offer you some refreshment, my dear?
No thanks, ma'am. Idang mangyag ka man dito'y iti mamerienda. Yes, ma'am! Oh, nagloko ak matan. Ma'am? Damdamagak pala kada kayo no kayat yu ti ag merienda. Katne, rabi igaya man. Kuahag pa'y sagana aklangan itinaimas ataraon apang rabyan tayo. Okay, see you later, beautiful ladies. Excuse me. Thanks, ma'am. Isa, naanas gayam ni Mayora. Madlaw kadagiti tigtignay na. Wan, Rima. Nadlaw ko mo data. Nagbayag mo ta ni Clam? Anya nga ta tinapan na inala iti silid na. Isa, para bangonan. Muna ako nga gawin, ha? Anya? Saan ka man KJ, Rima? Awan mo't ngamin, Rima. Ado pa iti inuman tayo nga ara. Sige. Bartekdan. Nagtagay kayo, giti. Sandan nga mo tinubong na. Dahil iti basom. Payakas to itirik na namang matmat. Talaga? Iti lang nga daan na kayo nom. Karga iti basom. Jaksan mapagkadkad ang tirik na. Anya ti pangpanggapan ni Rush nga ramiden. Gagayam, di uliwayan adenggen, tituloy, ti serye tayo itaalawas, iti drama tayo anapaulwan. Agent 540 Insurat para iti radyo ni Sagani Yalong Bulyeser ken itimat direksyon ni Mary Jane Castro. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti inkay Panang Tarabay